Ngikubingelele mbukeli uma yogathi ke usexolisile ke kumbeje ngesenzo ke asenza lapha na ke ku1KZN TV ngesikhathi ke lapha na ke ohlelweni ke ugubhu lwami ngesikhathi ke bembuza ukuthi ke ubani ke owakubeka ebalazweni wena ke mayogathi kodwa ke umayogathi ke akabange esambala yena ke umbeje inkepha wabala ke yena ke lapha na ke umthobisi Sithole ke owelanga lapha na ke washo ngempela ukuthi uyena ke angambonga okuyena ke ambeke ebalazweni abantu ke abaningi noma ke abalandeli bomculo maskandi bashiya bemangele ke ngempela ukuthi ke akasambali ngane ke yena ke umbeje futhi ke umthobisi Sithole ke umdumise kanjani ngoba ke akazi nje aza amposte noma ke bekhulume lapha na ke enkundleni zokuxhumana ko TikTok kodwa ke umuntu ke obemphakamisa kakhulu ke uyena ke umfo kaMbeje mbukeli awuyizule ke nangu ke uma yogathi exolisa kuyena ke umbeje ngesenzo ke asenza lapha na ke kwi-TV ebuka izwe lonke indaba ke ayiphili kwesimanzonzo kepha kuphela ke isikhathi siyabuya nezinye ngokulandelayo siyabonga ngkhona bafowethu wembeje mfowethu angizonixolisa ngizoshweleza kuwe mfowethu okwenzekile lapho ku1KZN TV mina bengisaphusha wona umdlalo mfowethu kodwa ngemfowethu makuthi zange uphatheke kahle mhlawumbe ngishaye kwazwela mfowethu ngiyaxolisa kakhulu mfowethu ngiyaxolisa kakhulu nakubalande bomaskandi mfowethu ngizozehlisa ngicela ukuqonda mfowethu yazi ningi insizwa mfowethu nezinye ezidlala iqhaza kakhulu ezinye zikhona le ndima nazo mhlambe engazibizanga mfowethu engicabanga ukuthi nako lokho zizo-understand industry leyo mculo ukuthi sibuye sithinte lapha sithintane yabona engazimentionanga hayi kwinto amakezimentionanga ngoba ngingayibongi mfowethu kodwa nje unqaka kwami na mfowethu ikona kungithathe kwangibeka la ngikhona mfowethu eziningi nezinye insizwa mfowethu engingayibizanga kodwa akusho ukuthi akuyibizanga ngoba ngingabongi kuzona mfowethu cha mhlambe ezinye zazo uma ungangena ko-inbox bazo mhlambe singakutshela ukuthi mhlambe mawukathi uyabonga mhlambe nawe ke ngabonga mfowethu kuwena ku-inbox wakho yabona mayogathi mfana omncane ube wrong uyabona mina njengami umzoko mina ngiyamnyanya leyo mfana emnyanya uthi kodwa ukube bekubuzwa mina ukuthi ubani oneqhaza lokuthi uvele kubantu hayi bekomani nginyanya inhliziyo yami ngoba bengizosho into engayithandi inhliziyo yami bengizoyibala mina liyanja bengosho ukuthi hayi liyanja kwaMbeje bengizolisho nje ligcwala umlomo uma ngabe sihamba ngeqiniso ngoba nabantu bayalazi iqiniso leyanto leyana mfana kithi awuyilungise leyanto leyana bekumele naye abe khona emagameni abantu ababambe iqhaza ukuthi uvele mina ube bekubuzwa mina ukuthi mzo njengoba usuvele kangaka ebalazweni ubani obeneqhaza bengizoyibala mina leyanja leyana ngiyibale ngiqede ngiyishaye ngifake ibhandi ngifake ibamba ube wrong ndoda amadoda